Vidim koliko košta običan AP, na kamoli po svjetskim stazama hodati. U redu. Krosa i supermota, da. Opet ove gore, dobar trening, definitivno. Da. Dok smo mi došli na red, taman je počela onak lijepo kvalitetno padati kiša. Kako mi je bilo lijepo ovdje voziti u Novoj Rači, prošle godine sam bio samo fotkao. Ima velikih, ima malih, ima srednjih, ima svakakvih i svi dečki navijaju za Noru. Dečki, idemo, Nora! Nora! Bravo! Dame i gospodo, poštovani prijatelji motosporta, dobrodošli u Novu Raču i molim vas da jednim velikim pljeskom pozdravite ovu našu ekipu koja je došla ovdje. Naši najbolji vozači, ima ih sa svih strana, odakle da krenem, ne znam, ima tu i brzih i sporih, i žestokih i malo manje žestokih, a svi su oni na ovoj 20. Nori zaslužili neku našu majicu. Imam jednog gospodina koji mi dolazi iz Karlovca, nije pretjerano brz pa ga ne vidite na postolju, ja bih ga predstavio, njegovo ime je... Tihomir Vidović. Molim veliki pljesak za Tihomira Vidovića, uživat ćete u njegovim vožnjama. Imamo tu raznih legendi, tu mi je moj dragi prijatelj Marijan Frankeš koji dolazi iz Slovenije, višestruki prvak Jugoslavije u motokrosu. Marijan, jedna majica za tebe. Hvala vam. Tako. Imamo i naše prijatelje iz Mađarske, njih 35 je došlo ovdje, budemo ih sve pozdravili. Willkommen in Croatia. Molim veliki pljesak i za naše Mađare koji će po kiši ići kući. I njima ćemo ostaviti po jednu majicu da imaju za uspomenu. Sve to ispadne tako malo stihijski. Moramo i evo ovom gospodinu još jednu. Bravo! Nalazimo se po 20. put u Novoj Rači. Nisam, evo, kaže mi, nisam ga predstavio. Mog dragog predsjednika, Ivicu Bišćana, bez kog ne bi mogli ovo napraviti sigurno. Ivica mi vozi danas jednu žestoku RD-ku. Ivica, ja ti želim sreću jer smo dobro pripremili stazu. Ivica vozi za motoklub Požegu. Požega je naš prijateljski klub jer Požežani nam rade i ovu utrku. Mali veliki pljesak iza rukovodstva utrke koje dolazi iz Požege. Zavojni suci su nam došli iz Pakraca, dakle Hrvatska u malom je danas ovdje. Nećemo imati neke govorancije, nećemo imati nikakve političke skupove, načelnik mi danas nije stigao doći ovdje. Ima nekih prećih poslova, ali evo, mi ćemo ovu našu 20. Noru otvoriti, ali prije toga bih vas zamolio da sa jednom minutom šutnje odamo počast svim našim motociklistima kojih nažalost sada ovdje nema među nama, našem Marijanu Krmpotiću u mikseru koji je bio uz mene idejni začetnik ove utrke. Na početku ljudi to su mislili da će to biti nešto, održat će se možda godinu, dvije, tri. Uspjeli smo to evo do 20. utrke i molim vas da minutom šutnje odamo počast svim onima kojih nema više sa nama. Neka im je veća slava. A mi krećemo dalje. Šta da vam kažem? U Novoj Rači se dakle po 20. put vozi ova utrka. Supermoto, skuteri, oldtimeri, razvrstani u 11 kategorija. Imamo i prikoličare, imamo svašta. Imamo i lijepo vrijeme, imamo i loše vrijeme. Imamo i ove naše mlade snage od 12 do 20 godina koje uređuju ovo naše trkalište kakvo je, ali svi ljudi dolaze rado voziti ga ovdje. Ovim riječima, ali prije toga bi pustio i našu himnu, bi otvorio
utrku u Novoj Rači. I evo ga, krećemo u žestokom ritmu, može i tako. Dečkima sam obećao da nećemo imati previše govorancija, oni su već znojni, dosta im je svega, kreću u svoje kombinezone i kreću u borbu za bodove. Dečki, nema politike bez brige. Gentlemen, start your mission! Hej! Naši prijatelji će napraviti 2 runde.